Muri Somalia abarwanyi ba Al-Shabaab bigambye ko aribo bagabye ibitero bitandukanye ku kigo cy'ingabo za Amerika i Baldogre no ku modoka z'abasirikare b'Ubutaliyani hafi ya Mogadishu. Khalifa Sall wahoze ari meya wa Dakar muri Senegal wari umaze imyaka 2 n'igice muri gereza yafunguwe nyuma yo kubona imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu. Abigaragambya muri Sudani imbere ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga i Khartoum barasaba ko umunyeshuri w'umunyasudani ufungiye mu gihugu cya Misiri arekurwa. Yafatiwe mu mukwabu kubigaragambyaga bamagana Perezida Abdel Fattah al-Sisi. Igikomangoma Harry wo mu Bwongereza yageze muri Malawi kandi yabonanye na Perezida Mutharika igihe gito nyuma yo gusura abagore b'impirimbanyi ku burenganzira bwa muntu. Naho muri Uganda icyumweru cyahariwe imideri i Kampala cyitabiriwe cyane. Hateraniye abanyamideri bo mu gihugu nabo mu karere barushaho gufata intera basatira imideri imurikwa i New York n'i Paris.